Owitong me Lango Cultural Foundation uti Okwero Tam me dwoggo Aling-Wang Mwaka piny pi jo ma mito cung pi bedo wonyaci. Jolly News Today Ilau News Channel. Tam me dwoggo wel Mwaka me mite pi Awitong cung me bedo wonyaci. Yai piero bishel dwoggo piero bich Awitong me atek okwenye. Man Okodi Levi Macpio ena yo cokere ichohar mubere ninda para abiro medwe ma abiro mwa tutumia rio keda ngwen bashutunga wonyaci Teboke Apach District jo Apolo bino Okwero Tam mano ko akari kunu lehe jo mogo uchwaho ento ikaramet lar loho tany mano bino miyo Okodi Levi Macpio uyate kwanyu Tam mieno ko ewi meja yunge jo Okwero ko ka Awitong magipeo loho tamgi bino ngwalo ko atek Tam ma Awitong me palo shol Ambassador Ogwangukul mechung pi bedo wonyaci akari kunu bedi en kere joka ne tia kobo ni wonyaci ti hogoye gum mechung meleyo komere wonyaci yosam udur ibi kono beda obinu kobo tamere atwale ama Loko Pencik kere dang peo kobo ginor kiken amaho Ogwangukul nyo amaho gum ame kop tia winyere ni en ogoyi Ogwangukul Owitong keder wode duchu nyutu bon wate kwarwa mewek melango duchu note karachel ke melango bino chung ate logare kitama logare kere kitame ti kere anin wuni lo han palo yuwa na tieki ena na tamuni o ka wodun kara chiel utimu na manu lugu chik kitare ti kere yan constitution en constitution lu yin pe kwana ya pol eta winyu ngata ko kwela ni kana ruti ya ko ni constitution ni o te mi 217 o tem mo ko ni abel 10 years 10 long years before an amendment or opinion. I don't speak. I 217 in 2024. Loak, I tune so that you are no more happy. We don't want any command at all. One no tea, yet I want to be able to me and Munia. I don't want me to turn and then one man, Tima, pale gomuchi. What in your ten? About me, boom. And the man chick, what a bit of pay, one look on and chick at Tieni, Nakayaki Mayawani, for my day. And I call Tamu Meganari or Mokatu. Ni Kobiko Loko Chick will pay. You will fail Bushi Lam and one to tune for anywhere for the one. Chicky, Anna Tiu get a pap. Machoyo. Chicky. A papa Pinukwanyu commissioners. Your telong or ilami duch langite do you get tam gechi. Ta wana no lock peromo loko pin bandu ki allow. Amenwe tamani wek bedi ka jo di ma mi lock kai moro. No kongo go to pe you lao. Tam ge tieni ngo. Ko bi ko Mwaka. We ko bedi ara ko bagi. Karni. Anati yakira Owitong Mwaka mere pe utunu piera biche man yuruni record myero be clear ni tekwaro me lao maro jo atino da en ka tekwaro me lao pe amaro jo atino no myo ti jo ate Dai kinjo ametia nyute mechung duchu ananaga pera logo
long speaker kita tindo itie kere ni andachu doake to kwacha ni aman mano beru council me adi me achiel don council me achiel atin wano ti yeri wekwan pe olar ko papol cokere electoral commission making tactic eto kame chung yo be kwe yo kontie kame Kwac ni yika me miyo wan cokere ni da obedi kare enda oketo Kwac apogere ka tamo mina paula titiri ni dong beda pe atwal amito ni pepe tin ento miwa kare mebole yutam kere joye apoyo ngata ini ngata riek wingo atia ko bere cokere ekara ita tisi oko atiru siang chon ni mono kwany motion nako lo kajora lo kira nudo pea bera tie no kwa ini moni we kwany motion nako pitie mi jo ti ot kot wa mono ide nyero kere jo ka jo gi ko ide lingi ti te yo beta winyo ma ko bere dong one aduong honorable Levi ame obedo Awitong ma atek okwenye ocwalo kwachere ot ni ot ko ngi Pencik ka wan nu tiu tit kere katwere miro yuyogo eka to dwoggo Mwaka piny yai pira bishel nono te duogi pira bich wira bich mewek jo ayota me oyera me gino bedo Awitong ame nuo gindong ching yeyi gidang metimongo me chung mewek pe onena chalo bala udire me lao peti amaro tich kiri jo ayot mano bedo Kwac ame aduong Levi ame obedo Awitong ma atek okwenye nu kele ot etu uni leo unu tammi karame leo unu tammi tenung ni man put pe yu bedo chao pore me chokere me achiel la ken me wani chako yogo Pencik ko dong pi man omiyo aduong honorable Levi ame obedo Awitong ma atek okwenye te kwayo ot kede mejana ni wek ene kwany kama wokekelo choko wek dong pe beda mono niyo kakare mera me omite adoko to dwoggo tam kwene inyim lwak eto kunuo uti wuoti leyo tam meneno ngomiro ti meneni council wa woraber tamien kero borwa anna chalo bala speaker dan ko ni motion na me wukukele ot dong uti ko kwanyo ko Lao News Channel, Denish Ongora, Cegere, Apach. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.